Okay, watate oye! Oye watate! Oye kule! Oye na kule! Anduka watate! Habari yenu? Mulinde ukimya kwanza, mulinde ukimya. Anduka watate. Kimya kimya, mbele ya kuongea kwanza mulinde ukimya watate. Mulinde ukimya. Okay. Watate, munayua niko Police International. Jo mikukosikana nango basi ninayua isabatia musoke. Antuka nilindaka vile kubaraka basi vile vyote vinaweza kwa viko na bashene. Mutajiuliza mingi, tate ulikuwa kusakenda wapi? Antuka tate unayua maprogramu tunakuwa tu za TikTok. Na njoo basi tunakamataka tunaenda tu bila kudakana. Na kama ni masiku mingi yenye nimefanya kule watate, basi mtanisamehe sana watate. Antuka walinitaka mulenio moya mbinguni, kulikuwa kalenio moya, kulikuwa vita udonge, unayua. Wanasema nao mataleo siku ya kwanza ukezizei maneno, basi isa tusinda huku. Njoo nikaendaka kwanza mbinguni, nikaendaka kuta kule mbinguni kuko ndosie moya ya kabambi. Mulinde ukimya kwanza, mulinde ukimya watate. Ndio nikaendaka kuta kuko ndosie moya ya kabambi. Mawingu na bulongo viko nagombana. Wanagombana, wanasema no. Basi vyenye viko naendelea hatuko naelewa. Mulinde ukimya, muko nasikia tu pole pole, mulinde ukimya. Anduka watate, mawingu na bulongo wanagombana juu ya nini? Wanagombana akumbe Mungu wakati nyali umbaka dunia akatia kwa wanadamu. Mawingu akamupatia 70% na bulongo akakula akampatia 70%. Sasa yenyiko pale bulongo asaka sinda mawingu. Mawingu asaka enda kula 65%. Bulongo iko tuna 10. Unaona? Donge 75 ndio nyesha katoka. 25 ndio nabaki. Mawingu asaka kula 10. Bulongo anakula 65. Njo mawingu iko natomboka. Wana, zua nini ulitumbaka ukatugabulia kila mtu 70-70? Mbona ule asapita? Antuka maneno inakuwa matata. Kusema tuwaelewese inakuwa matata. Bulongo naye iko na kisuja. Aseme mie tu ndendelea kukula. Ndendelea kukula tu. Jupiter seke mie niko suja. Sasa mawingu anakasirika, nasema no, haiwezekane. Bulongo aende pitia mkonde yangu. Mie na niko tu na 10. Njo byaye. Madamu akasema no, mie gizi niko hapa. Basi nitayua vya kufanya. Sasa wananipatia parole, wanasema kwanza na wewe sema kwanza. Nina kiangalia zizema hii haiko gizi tunaziza kabatu kule kudunia. Sasa zizema hii inakuwa matata. Na mimi sina vya kusema. Zize mwingine naye anatokea kule. Na iko tu kule yule. Wanasema na wewe sema kwanza. Aseme pale kabisa cha kusema achiko. Maungu anasema gizi mnakosa vya kusema. Okay, mie nitapanga maneno. Itakuwa tu siku moja gizi bulongo uko chini. Mita mwangikaka tu chini. Na kwenda mfunika naye vile anaisi. Na yote njoo hili. Tukasema wakati nye tunaenda ikada, tunaangalia mawingu anakuwa na lezo. Wananiuliza waseme, sasa wewe mwenyewe ulitoka kudunia, viko namna kani kule? Niseme, basi akienda mwanga tu na maneno inaisha, kule tunateseka. Wawe watu, magonjwa ikuwe, nini ikuwe, basi akikuya tu, anakia mwanga, basi pale nametumika. Na tumepunguka, na tume nini, yani kunini, kujitosha kwa uchoko ya nini ya maumivu ya roho. Wakasema sawa, tuende kubyako. Njo mawingu anakasirika, nasema basi iko tu siku moya mita mwangikaka kule, nyi wote kule mnaisa na bulongo yote anaisa. Njo ile. Ile ndio historia, ile ndio nani habari yenyewe nilitosa mbinguni. Anduka mtanisamehe kwa uchelewi na kwenda bila kubadaga watate. Asante. Bye. Ndio. Okay, bye watate.